Musesiani mubeano ndu akwendea kwithiwa na itu kilunguni kitu cha amuka muthenyani wa umundi na indi mweni tu wabika bandi no studio situ na nenda umuthocha atukethie nikenda twambisie unenania witu kiokoni cha umundi twatiani nthini wa Facebook twi live ni Utongoi TV tuma ikulio yaku kana woni waku kwisila nambani gitu tumene mukubi ile 391 nyini twa Faith Mackenzie wa Mutunga nenda kuthocha twatiani imwe kuma yu nginya mothia na indi Daniel wa mukiata Nesa? Tikali moko Utongoi TV. Azanda? Tukedia musia sana ndu mutabia masitwa mako. Nina ukethia chokoni cha umundi musia isia. Nitawa Daniel Kilonzi wa Madhani. Kuma Ikudha, Kitui South. Kwa ukubi, kano kwa uwasa kwa tuelese, uwe Daniel Kilonzi Mudhamino? Ila wambisi tene. Nondo studio ko yako nge mwambeta mwenzi wa ndoboi. Na ibindela ya asa. Ninza ndoboi. Kumanda kibucha ko yande. Na none kao na suo. Ina ningi yundi mulengo ni wa siasa. Ndi kuite kibela cha MP kwa Gwito Kitui South. Nijao kitumie wenda kuite kibila? We. Kino rinene mazara tu. Lakini kindu kimwe kitumie tisioka ne kanate mando tongo iwa kwa Gwito ni kwithia tonie ikethwa nai utongo iwa Gwito no athokwanie ugo ni weu ukethia kila tezi kila tona tawo tongo you are twigie ni ta private business ukethia ni undu mwisene niwo mukatongo eswa na wo uti wo tongo Nondo yekulio ni wambia nayo. Niti kwisone no bwa gisomo. Eti kwisone no bwa kebuo. Eti kwisone no bwa uimamwe. Lakini ona asisia kisomo. Wasisia kula konge no chuka kwa Gwito Kitui South. Ukethia masukulu na mena mabothi. Na kana gesomea sukulu ezu. Sukulu ila na some, sukulu ila wasome, wasioka bo ingizuo. Wethi kwithia onu mwakina amuranga. Aisiani gina wata. Na iti na miaka 58 kumate kwatea wathi. Tendereba. Siana sithi secondary, sithi university. Titinda timandhete mevothi na kwe CDF. Kula kongesiana sio ndani nengawa basari. Kitui South nondo mwisene. Neze kubikabu. Nukulia ni kwa sekana CDF ibikite ku kana ithukumithawa. Nithukumithaua. Lakini ithukumithaua ougu ngotabia. Ogwai nilikira ndoni. No kathi ukethia musie we napata pio. Kuya ila ingi ngimanda basari na te ngugu. Ni mando ngubikia basari. You ingu kwethia ni cia thelezio era jau. Nitathenie. Mwitwa Magenzi. Nitathenie. You know te manda ndo te kwa lota. Wa ingondonge. Kwa Gwito Kitui South. Newie wathi ugwinwa kati ya waliochaguliwa kupanguzwa machozi. Watu wa Kitui South tumechaguliwa. Walio sini dedication kwenye. Ni dedication ya andu ma Kitui South. Nitathenie. Yani ni kwai wana Utongoi peke yake. Ni waweta kana ape musei utonyo utangu kwikienda bikina kugwata basari. Basari yitha i range kuma bangi nyaba ni mwana wibotonyo kwata basari mbe. Nundu kwe wa mama wiwa mundu ndelo kwata basari na ndu manya akwatangie basari hata. Na yitha i range kuma bangi nyaba. Yue. Kula konge. Nundu nenere na andu ma Kitui Central nganena na andu ma Kitui Rural ngaliga Utongoi ni wa constituency kula konge. Mwana otea siai pio. Nune ngawangilie komi. Kana bandu bau. Mwana we musiai umwe. Kana okithia mo asime bo. Lakini okithia ni kundu kwa thina. Kwa Gwito akubika. Kwe kundu kwa thina pio. Nune ngawasiabi kona ngili mwonza. Na alange.
ukithia ona musiai no ikwati yo bandu na twase no mubini ukithia no kwatura ngili 5 yongoda bisuo mundu wake twi south wala wethukicie nyamanza kwa ciana cio ndaci yake twi south ila si secondary school ila si technical ila si university ciana cio ndhe ni cia ilo kwata basari baigitumi kana kailo kata no lea kwata basari nono mbeza sithe asivo no utumi na mubango withe wi wrong withe awote museo wasa utumi witha wi wrong ute museo ni kwasa kana mbesa ila ibathiwe kunenga mwe basari ni likaiwe miradi nengi tiziona nondo yuko ukambia ciana cia getui south tasieti na masukulu ta maanaratu akula kungi mona masukulu mano na wathi kula kungi ukithia basari kila kana nikakwata basari indi woka getui south ukalike kwa manone ya ando tayana wakulya ula ba mwana wake wakwata basari okile kwoko labda ni mundu umwe ndiza kuona mundu ungi hiyo kisa ukisa olikanga thino kulie yo ni chao kitu maagu tekika pe thina munene watu okunia mheshimiwa zuo ndizo mukwati izi mundu yosawa ningina ndakwezi na ti utonga kwithio ramu kunia kula na ithia ndo amu kunia kula kwenda kwezi na ni ukulia kindo kuma ugu egwito na ni ukulia wendo mbia andu onde alama kunia mutongo ikurira inu itha mesi utongo iguni wetu kwenda sensia ndo ambo manandu monde lakini yo atuika ethia ni pandu ta numira bandu beta chandula bandu beta chandula ikutha mwangeni yukitha be mundu motu mawa kiuni jo nane ni imamo si bandu na imathikoni ni na isetha be mundu nengero mbesa ikatuika andu monde yu mundu zu nengero mbesa no karura basi aobo tikunenganya titungo bo ingi atunge mbesa ziene ulo kwenda kipila okane na mwene nthi tivo kila mwene nthi wena gula no kwenda kuiwa kila mundu kuje kipila ya siata na akatwikata tiku kuna asimo ngakula zwa no nenya na Dominic ila na kuna gula nethi Dominic baya ballot box ine yizi ni zetu kwenda otabwa na ile ukulia paida si agwiro nembio muno na ne bado o ini mwi wa kana ona tina mbo bika matuke 15 ete kwezo bika mwi wa katano na mwi wa andaro na yuni ukulia mbona ikwitha na mobisi ma CDF ala mutonyo bikia ala mwene ndi utonyo bika mituke ukethia mobisi meku ulota di direct kwa mheshimiwa ukethia pe na link no bikia mundu nikenda outed tozuwa weta Dominic ndi mwese ukethia thana Dominic usini wa mubikia aka ukathini kwota bikita kwa mheshimiwa ndo atetheka kana Mpora biondo ndisi na ndina mbomana mheshimiwa lati na akeo Dr. Recho Kakinamai keni jo kipindi chake ele iyambe wakulia kuya kwitu iyambe ne wathukumie ne so kithia uchendo mubigie no mubigie ili niwene isi ukuwa te kuotabia si bombinge yindo so mubigia na uo utongo utabikia ulako ne kula motongoi na uo no utongo wethina tikwete kwa siati mundu la tako ne kula ete kwenda kwa manake tena mabata ndi kwenda kwa manake ete kwenda motema mabata maitu ko rumo kwa mundu ngete tako ne kula simu yitu tako na nose nethe andoza athuke tikie mundu ungi utonga kosa kula utonga kosa simu yitu tako na ni kana taweta mabata maitu ni kana tabikia mutongo iwitu tikwe na mutongo iwanzepe pe mutongo itaza kuye lakini ndatwigie siana ndiwa tizo mubigia kwasa kana mutongo ya usunda bikako ya ndwani ndukona ni siasa ni zuo ningwenda muthinomwe ndeba gube umando ando menwa muthiuko ukulio bowe mwene withe ti isi akilonzo ya mrani wewe
kuyandi ni wisa akuka lakini inu isi alenge maone koyu alongwa ilengi muumililoyu ibinda ya siasa nuni makwenda mete molio nuni kwena nza ni makwenda mambe kuone karamato na kwevyai siana vizi ila ikoso for mwanyo yu ni makwenda mone kanga mathiukite na mazipika zindu mbingi unatu wapa myaka ezwina tisa kwa mundu ezo tuthukuma mwaka wa mwisho kana tisa kwa mundu atuthukuma myaka 5 tiziati mwako mundu lotu wa kipilani ndakoko tutavyo ndo tono twika wea wake ulothukumite myaka ezwi 5 niwo ututavya undu tono twika tizo cia nguli na mwithe wayo kindu waweta uwetie baya mbene tuyambia kana siasa na kwite ibila na mundu akwata atwikithite private business nita uya wa mundu mwene wimanisha atela wasi ndise audit ntikwesa kwika na tiza kwika tati ani na chipyo private business ni kwazi ati noni ya kundu kumwe yukula ni thiugire ukithia skulu nino ila tikwesone no boy education education uboa kisomo nene njasi kisomo ti mwako ugoka kisomo ete kwenda tikalende tikwatianie pe myako na myako miseo izu niyo hardware mwako museo ukithia kuma yoloko bikande nundu kana kali kabunthine environment yako nitono kasensia environment yenze yobukilazini nitono tumakana kwa soma nesa environment indo kwanu kitha tibwa on mande thio ne that classini mwana su thia ete la kosa chao yukuya uthiuka okethia skulu nino nino muzwe o mabati mabati no rele ne mano ndona no githia skulu isu ina nengetwe milioni mwana nusu milioni ile na mabati ni matunge wano mene ni mabati mano ndona no otala uwe mwene na itwika yu mbeze isu cia thelaba mbe pandu no izi nitisi thawa mabati nitisi thawa wa bundi yani laira wa leba unjo buwa mwene no kuno ezabu wa mana baba na rubo mbeza cia ndona na yu wituka ndo kendo kolia ona ndo ambota bwa contractor no ona ndo ambota bwa yu akule na ethaba panegetwe milioni mwene nusu nikibata kune sabu tona to mana ta ndo mundu kolia kwanza akune MP watuka no kwenda mukule ndatu izi no akublock kumazuozu wathi kola ula PA wake kana mundu la akugwete mweta Dominic ambo kukulya mokulyo tamwanene tamweyiga no izipe okwandwa ni kitandikite tailo kule mundu ikulyo akosungia kwanda ya kwa weni enibetie lakini withi okule mundu ayosungia no izi tamandikite ayosungia tawo kwandikite yani taweka makosa kuthi okulya ekulyo yu umane eri kumakulya na matikizo kulya mokulya mpe ando magetha memusi kana mengaliko ya kamiti mokulya sindukizo mari ya mono na imwesi ati yende na utati no bikie ningi ndweke tambo kila ki o ningi tuyonena na mwene ndi tambo mandagula tilike kibilani atizio katati ogwo yu atu kwati ya kwa mabuguno we mundu ukonyamo ni bala withi as mundu ndathama yiwa ni mundu nitawakuye mabugu ambothi athina moba na this is public property mabugu ma public nimeru ithionde wendo bia mundu ulonge kulika kibilani akeka kwaza mabugu niwe ba atile lobu na auditor ayirunenga report yo kwambonthesia yi kwambonthesia musiaisia yi yo twase yuyu waliko ofisini uswi na recho na ewethi abe makwani bembesa itebo bembesa twase tuti accounted for na yibobo sio mundu aile kwambisa banundu ni waile othukuma mwene nthi na bena makwani waile ite kuiba betha baile ata yuwe yutakuwa ile kwikata walika na ile kwambia muno nondo nonete makwani asimonthe mamba kwilelo bandu siyetwa pending debts siyetwa makwani mate maibe uya wathukumiwe na andu mate yaibe
ni kana auditor ambo kunikela siendo su na mokulio mayoka ma ethe mundu no anengwe uyo anengangwe uyo ata na uthukumitwa ata na emiwe kuyebwa niki ni kana withe uyo su no asianywa no na andu mazilikali yuna alika kibilani nyene ngwenda uthukuma uyo wako kuma suola na alika kibilani ine mokulio asu ngumanyobo ndiye loko rute ya mwene ndi mbesi yake na atumiwe nai mbesi su siati ya wati wambe ya obu CID ripoti ya minobika CID melika weyani mayambe yo mokulio na ninge mageso mina na mokulio tima na ila mbebu na ili rembebu ulawe makosa eliko kisimbani bai bantu bangere twana no kisimbani ulawe kwatwa na makosa akiwa naibe kanirwa abala bange bailire mwene ndi ethitwe kana ayona ayesilia ino ndote muke utumie binda ya uteti ya campaign nondo watatoa sisi ati muteti mwingi twaseuma kibilani wati ya wa ukethia ni nukukulwa makulyo mai bawe kiuniki nondo na etha mebo very few anini muno no kwitha ne scheme no kindu ateti masoete kwithosia ya talika tukeka masabu twatianie no yu nikenda twambise uya ugona ati nundu to wandu mundu nuna thukumie undu utona na ithio ndete yana nyagiliko ona ugethia mundu osete PhD na unge osete masters yake unge wa degree yo imwe kana otabikia degree te yana niliko nibo ona osi ute degree ona imwe no utona kwithia to no thukuma wia uwa mwene ndi ona mbe wala wa PhD nondo thukumi tiki somo kila wasomie na yuo kawa ligo bisini wethe amathina ma mundu na ibombeni patola munene tiwa kwamba osembanya mathina azu patola munene wa kwamba kwati kila cha kwete mbunge waetwe ni kukosisia mathina ala andu amathenie ni kana matethie o mathina yange ma olonge unaibo meobo azu ma konengane mate yani wenamo na be andu ala mate yani yanamo yuti we wakwa lakini ningitio ni cia machate yani wanamo we wakwa no akwethukisia mwene nthi na kila wandu mie ni mwete na twabika bunju kula nututwe tuguze ye ilwa maundu ma kisomo Kitui County twasio kwa ujumla Kitui South ya kuyi included ni withia kisomo kindi nicho kisangiite muno kethia kisomo galikuwa kitu wasianise na makueni na masaku okay maye kwekana iyonde nimeubita lakini wasianisia Kitui yende banini utona wasianise ukituma Kitui withia yo bando pesindu itono biko ile itatu ngokwele simwe chambe nikala wewe na wera environment ya school pala isi ana sio somea peka la babu ya galasi no ne bati lende nagu ndukona ne baseo musiaisia atosiaisia ino kona tilende bantu baseo bantu bana cheni itegeda tilende ku yanza lelo ngalibirite musiaisia ambo siaisia marado sibirite yo miando nae kwa mundu na rugo jenji ajamba kulo nikalete kwa jeba kana ke klasini nekale kwithia ki klasi kibwa tachu munenge kosisia mbe na kukwatia kila cho sometho klasini klasi kibwa ta tondungute museo pekala ikwe kitu Kitui na muno Kitui South Kitui East nenda kuora byo bwa Kitui South ndia kwe masukulu meona ilazi maima masukulu maingi ona maendelesia endelesio ndo iki yake yo okay ona chuma ne kana wege cho kyo kiu paikendo yani skulu kelasi ona kie mwango skulu izunde yakunwa ona plaster teko bwalangi na ira skulu ni minute miaka miongo 3 miongo na igiro jao skulu you environment ya mudembozu ni to notuma siana situ sia mokwatia nesa number 2 somedia pe ngikunenge example pe skulu yabu utwine gwitu itawa Kalebu secondary school nina chairman ibo ebinda ya nondona nalika nethie ni school ya boarding school ina siana
mbewa maneli na 50 na ni ciana cia yetu na cia ome ikoma abo na sukulu ndei wiyo sukulu icio na ndingwa boarding facility sukulu icio na bae mwalimu kwa manthine yu etha ndei wiyo ndei watchman ote mubia yani bae gate eo bando yu lo tuko kana kugue bae kana kagata gwezelo balaga kwanda gwezela kaizela sukulu icio na methia na mwalimu o umwe wa TSC na bo no gete ba kwasi ati sukulu ti tamina kusobya sukulu myako tisio katekekia alimu ma TSC nethia mwalimu umwe wa TSC na wethe abandikitwe alimu alange maiba wa UNBOM bandikitwe alimu mbeyo ya 10 oso hesabu nini alimu azima andikitwe ne BOM ukethe kila mwalimu aiba atangilie 15 tio ngelekani ngilie 15 me 10 kila mwai alimu azima baamba zianara ngili yana na 50 nyeyina nikanata mu modele alimu azima le kwitha mabiro mba zianara ngili maana thandatu sukulu zio sana siamba zianara yu ngili maana thandatu kega sukulu zu alimu ma TSC ngili maana thandatu sidazi kunite wengi mwingi pyo sukulu yesu lakini nundu akolea koneo alimu ma TSC mwithina na ino ndo ti ya wati andu mande tichula Kilonzi wa muthamini mwana wa ndee Kilonzi wa muthamini wese mapata ma andu mande na Kilonzi wa muthamini okweto sungio wa andu mande mathina rathinie ku wande tolile usungio wibo ndawa ibo ndawa ibo ubangire kwikata bangira ati maingi ti sukulu tiawe robo sukulu undwambe sukulu sionde ilati na cia primary na cia secondary school ni kwenda kendo kitawa renovation kuseo akagwilila tobati na we sembia mbezinge skulu ni kwenda kwa renovation nesa ni kiko endelea with skulu ni bwa skulu skulu kubando meti skulu ni cia ile kwenzo ndoboi sithwe na kibu nondo kuwa gwitu kwe mwa kibu pyu siane kuma baby ndanona nabu siane chuma zugulu maweyo ikitu ikaika dio sene teba kundu kwaza igose kibu ni kaasi oka kana kala kate boarding ngokuli kuma zugulu ba saa 14 kabi kamusi kambo dhikuta kibu kilomita 5 ngonza kaka utakivuka kaisi yoka musini saa 3 mambe kuwa makisa koya na mai kata nse bika saa 4 saa 5 kana ka uyinu ka kwikala ndeka mbe kwika homework wigala ni were rai nika bio no ake skulu nika thio sene ne mo kabane mako na mondo ala mama musie yini ndika kwambe kwika assignment saa 5 na nika ile kwithia age skulu ne saa umwa kwa jaka na saa 12 na nusu nondo be mutiani we bagube kana kuka kwa mazaziana kana kuka ka kwati ende yiti the atetela kana kuka ka wasa chau environment number 2 alimo medhobo number 3 skulu de bwa skulu umonde skulu sionde sia lekwithia sina equipment mabugu labu sinisia mudhembozo iskulu zingoda bia na gwera kalibu tevau tambia kuzizia sindula sia immediate sinduli kwendeka meruke nondo yutamu ya bio mndithe hata myagerato ndo amba kuthana sindu sio ngeza kuma kunda kwatita limu monza whether ndamba etambia mbe eteke a boarding school eteke a boarding facility sindu sia mudhembozu you step the next step ni kwikia kindu kita lab no eki equipment sia lab with esiana undo masukulu alange ketui central ketui rural Kiambu undo kusoma sukulu kwithani well equipped na ko ketui south kwithani well equipped esiani si tuite ngwa lab na be mutiani ukuka wa biology ukwenda practicals mege aba na yiti the atetele moza chau
iti liendu ni manege mutien tetele results ewe wa form 4 tidi atetele mosi chau na imaine na lab baiba ndo manege practicals tidi ate you that is what we must do first priority tambo so vya school isito sekale school na diete alimo ma TSC alimo kwete school no kunena na TSC there is no other way by formula no wenda TSC we present TSC we MP weiti alimo ma kwenu ni laisi kuliko BOM chairman ethi kweti alimo of course bayela motalatala wa yutaandika alimo manondo na taandika yuele kwetha wembe on a list isita mbito so kwele kwetha we list yogeta we mutongwe mbe wakisoma nona wete nukuandika alimu ni bata wa ukosukumia ukasya kana nundu okay no me the message school una silo na nona lakini be wendi wa mundu kosukumia nigenda mukwate alimu ndia gwe na chairman wa school isu igota kale secondary school mwaka wambe na minie ndu ndesi andu mambe laba nikana makwate alimu ta kona mwaka ndu tikwete kweba alimu kila mwe mbesa siano ndo whether school isu ndesa kwetha ya mbesa lakini you amino mana kwi county director of education kwi ma director tofauti na maofisi tofauti kula wailo dhiwe mwene tabio chairman kana wailo dhiwe mwene nondo niwe mutongo wake sio keu ta MP wailo dhi maofisi nezu ukaelesya ukaandika balwa ukase school nenda maundu matilio ndona okay ndo ambako ikala ndutu kawetele ondo alimo me post wa ilobi undo alimu me post wa Kiambu undo alimu me post wa Murang'a nondo kuni kuhusu ya alimu ndo ambako yetela ko egwiro nondo it's a hardship place alimu maende wa mono ne kudhiku lakini ndina onasiana sito ninsomo si ele kwaandikwa si anile zume to buto ini noni ebinda imwe na tigwithi atena discrimination lakini noni ebinda imwe ukithia waandiki wa alimu abika te wayu maandikwa alaba minie alameke graduation 2014 2015 years numa kwaandikwa alama na mana graduate yoyu mwaka wa 2021 ibinda yone namba obika umende ona kweka mark time kila mundu lazima agetha na TSC number ikitu kila cha ibinda yu na ibinda ya kwaandikwa madiwa kwaandikwa ukithia nukuona siana sitoti siume to buto ine siena sindu ikusi kwendeka lakini ndisa kwaandikiwa hwali mwange owaseo lakini makuma kundu kunge yo isi itu ikaandikwa ndi isi akuma bawo to ine gwitu so ikaandikwa ndi ne ikaako marona kwaandikwa no ethio mutongo ndoneka kuma ile kutwaoneka na moneke na machandikwa makaatwa no indi uko kila ngunena ta thena tena miaka yena ominge na yuthi nozu no kwenda mundu wena kiliko kithianu no kumana undu maundu matwawa no ndu mekawa ni kana wethe sindu sini cia ila ani cia ania ni mubea ila na manie miaka ile no ngelila alimu monza mundu esi undu kwikawa kuthiuka maofisi ni asu no kwata alimu ma TSC tigwitha mego kwatune nenge waya uiti uima wamwe masibitali makitui kwanza ngewambingi ila usika wasia mathina ma uiti yu tabekwe kana masako tithigitui ingesengaliko yake tui tithigitui utonya wetata yulua nundu ene nthi makitui kwanza taki thina wa kisomo uiti na kigu bingi data siki tui tikwasi account ingi nizeo sina mathina vaiba ndo tutonya kwasia lakini byo ila range tithi wima mwene kana tethikibu nyene mwenzi wa ndovoi eto bika kupage bone wima mwe wake tui wima mwe ni anunsiane sio namo nyamwene ta kilonzo wa mathami mekala musi mathuko mao mando ala megu musi ni ando ingi me musi andu mandani yakwa atwi anana wa metha wo musikitui na kou etha mathuko mawabu kitui
mundu akwatwa ni bata asemba oba sibitali olo yebakube ekutha te sibitali wetwa level 4 wakiwe ibinda ya Dr. Julius Malombe governor na kwa wanene bapyuni kana wesone ngweziro ya level 4 na waete equipment being ona waete ambulance ende si woto unena uthukumuni wa madam Ngilo kama na Ngilo uthukumuni usu yake miaka esu 5 ithela umane machine imone sia ndie teze sia ndie ko ambulance ni sia ndie teze sia ndie ko na yindo ese no thukumi wa county we tofauti no thukumi wa national pethina we mamwe pethina munene pyo njoo tabisia ba your health is your wealth yani we magwa mwe niyo mali yaku yonde utegwa nesa mwango ya ndo ronel loko ka yani na ke mutongoi ata ambo sisi andu magethwa na uima amwe ona mwe na dale kwithia mutongoi tina masipitali mate ndawa mate ona andu makotuita na tikala atitiliu nitaete mubango uneta ondo waetwe no madam Kaluge mheshimiwa na woka watwika kila mundu aibe ngili imwe ta kuniemia kele wethukuma ukitha ubwata uthukuma apotea yo yuona ngale sisilite ba ukitha tangale 40 igwire ndawa ndawa zitwa wanu rujabika kuwa imina chuma gemwe no ukitha dio ziona ingi kote tha masibitali mema ingi sibitali mbingi sio kuwa getu south sio kuwa getu igwoka na mbona ndawa ilingizirwa muranga teona maloli matiani mbona maloli meitwa ndawa maguwene obaba kube teona matiani nigitona zio sinema siangali ni rutwa ndawa tithe ati jendo mana siato wende mundu kuwa nai enda abika sibitali kulyo wewe ata aithimwa aimanika ewa na ibana ithimie thani siaiye sikona kabala siaindie na malombe atie au isu sia ke kwatha ngwera kitale kwate ya gumaba no wile zinungu ya nita ile kwate ta mina kwa zaibela ni sisu ni mobea ekatambo nambo kule iba nambo some kule iba ya kulwa ni musiaisia ni namukethia Faith na Kilonzi ngulilie muteti usu ati atonya undethia ata nundu nekie form 4 na nabatwa certificate newa nethi kwa kaki na ndandethia nundu numite mutomo na nasomea ikutha girls ni Esther Musembi utonya tethia mwana usu ata kitu jambe nundu na manondo kwasi pesiana isomete muno kwa kwitu kitu south sia soma primary sia soma secondary na kana kaeyo me sia na mathina ositu weta kaika form 4 na amina kwika form 4 mwiya onekana etha no egie form 4 wailo late certificate yagu lakini to na ma principal nzeleke ukithia ni makwenda obinia siana ina bigie form 4 ilongetwe malayana ugetha kana kasomie ta mumo ugetha kasomera ta mwayomwe ta muima mi rado miina ugetha kasomera mwayomwe unge no ko ka mina chuma kelongwa ka mina zimwile kelongwa kethi kwete manele kethi kwete mana tano kethi kwete ngili kesoma ingi pesi ndisi wo ithi ni thi andu ma mwongoni alama ndani nao alama ndani ti alama nenga ngili cheki cha ngili 10 kila tamu nundu mebo record dinazio statements dinazio alama nenga ngili 10 kila mwini kila tamu dinamo na ti kwitha na bine siana sia getu sionde sia nagwe sia secondary school sia university sia technical ngamanenga basari onde makasoma na basari akane zongiozu akole na lika kipelani kendo chambe ni kuhakikisha siana sio ndila sia form 4 na certificate sienu ikwete siyetwe kabatine bandu kuwa masukulu nyenga malari certificate ni mwete kila kana ko onde ko certificate yo certificate yako nundu unyo mwiya wa mina form 4 wailo nengo certificate yagu ethe ndo anengo certificate yagu ni makosa
na ine gitumi kwa na teba tigweto tete ando amaito na liya kibela ni kendu chambe sukulu sio ndhe ngoka na ngoza certificate sio ndhe nenenga siana situ ando metu matheni ni wasio kanenga siana certificate mbe kadambo Esther miendao yupo ndo utonyo mutedia kamekwata before Esther ose namba yakwa nukosa namba yakwa nukumandova mutandao ni nukosa namba yakwa na umala ango ni esimo nunguthi umose ya certificate yake na langi onde nduka mose tina ulo esimo titwaeneza nundo na yu no kuthio sukulu ngane no na mwalimu zu kwa kwa certificate yezu no kuthia ndisi na wala bine ngune esimo yumamosi yumabele kwa gututira nawo yumamosi yumabele ngetho musi ngetho kuto ine ngune esimo tu katika mane tithi sukulu timanthe mwalimu unewe certificate yaku mambo no kunena lakini yinu tukata kengwa tikewa utumete ngili siagwe 15 sia chande sukulu utumete mbele ndisine ngili 5 ona ngili 5 certificate yaku ijumbo ona 5 ko tembe onotona kwata kibalwa bandu owe abandu no kitwa ukiwa ete certificate yaku ukitha ndo nayo nundo yona mwalimu na baone we utona kwata na ngili miongo ele ngili miongo 5 ngili yana kwa mwi ukaibela mbesa ayu kithia no abatwela certificate uyone wa uyiwele kwikalo utu nginende atongo imaitu ateti maitu ni mama ilotete asiana isitu ita neno boa uimamwe no enda dithi kebuo nibangithi ati miaka isi 5 ngoite kivela yithela kiloto inogwethwa na geibo wethwa na geibo ata ila tunena abo agesoma no njasia nitaile kwethwa na masilanga tikethwa na ndoboi na ino ndu mweshimiwa ndamba kwenza ndoboi baya yoto ine oyu mweya ndo mwetegelio lakini no enza ba sukulu katika ila mbesa okwigesia kwa ka sukulu izu onaitha no renovation aiki ambesa sia kwenza ndoboi na ndoboi wa mina kwenza ningi ndweke ya matangi ukeke ya pipe ukeke kila kindu sukulu ndiende na kwata kibu uchumya pipe ba uitwa ba yoto ine no chaka kindu kira water kiosk no kike akatangi ba andu moto yusu monde makuta kuba onetha no mebyo silingi 3 kwa motongi silingi swile silingi switatu niswika atume akwiba mundu loko munenge kuba pau withie nundu wende number 2 machine ila ikito ba ndoboine no ndumwe na machine ila siongaleni nisienda service yu atongo yala tithito namo moga ma kwekia ndoboi ninsu na mayotia temina miagerato ila ndoboi kikata yikwama ila machine ba yande yikwama imugeo yitio ila inge tanu mazinema aye uno thukomi uthukumando mwene nthi wekia ndobo yesu wekia kibuki ni wele kwithwa na mubango undu bakethia na servicing yani ukethia bombo sui ba yande no ase obua wekala uchumia kibu ebinda yonthe ndo bakanga ndo so ba munuka ayi na mwete ndobo ino ethe na mwana ngieno mana ngiata ndobo isio ndebombola unde ni wiki ya service nenzite ndobo miaka miongo ele nema koyunga wane ndobo paege ndabwa na nundu mheshimiwa MP ena bata otonda kwa ena mwana kwa kwenza masilanga uyenza masilanga ukithia indo sito sia bikiwane kibu moto ine kiloto ukethwa na silanga aitithia te baseo titonga kwata kibu nene wiye mubango suwe na wena ngavana onge bado yonena nesa na ngavana ozu ni mu supporting ngina mwisho ndio mwere aba lakini mu supporting ngina mwisho nondo na mubango museo wa kwekya masilanga na kwekya ndoboi kila moto ini pekibu yunasyo kwa gitu ketui south pekibu chambewe ni Dr. Malombe ngavana kita wa chumeta ba abantu bera kango ayena chokyo chati lonana pege ndukuma chombe uthia wo cha edwa
ethwa for example empula witu oyu etawa Dr. Rachel kakiwa Namai mheshimiwa Namai pala wapicha development project yake labda ni mwako kwaka na wabika bandu bari ndoni na ebinda ya kula yabika na kula siake siya makoyana siya kwa siyana isi akwa siyana nina ile kwa ambela programu yake pala inachile pala onachile ni minuke ile nundu mbese sini siya mwenende yuenda kuwoke there pe mheshimiwa Mwoki wendie atose obisesi vitale bandu bera wanga uone yu Mwoki aiko miaka te komiu kenda yekomi methelu na hospitali ndo yesa kwekwa ndawa sio no mwana ndo yesa kwekwa ndakitali wanangi yani anmakwatie kwa nundu unogiwethia ni mheshimiwa onge uneka project izu aiwe ndo amba kwendea nayo uminuke ile ni kana wethia mwene nthino wakwata baita no it is wrong na kuna asia kewo lecho thayo utena kewo ndo yeka na niyo gitumi kuona ndo maitu menda sabale nda savio kilomita 10 na mayade ya bala bekibu no yuko na eroyu kula kwa kibu geba gubeni chanya yi yuma thimbose ne sie kwa savio niki na ni Utongoi kibu cha kango keka ni chate iwe keka gavana lo na ligile ndana atila mu bank keka no na ate yi mu banko kadio thela you and on the mena kibu niona masaa maitu mathila na pesi ndo mitu ranene ni kwa data tukanene ebinda yingi ethi watu kakwata ibuso ya kwithiwa na unenania tau nenda ontabie musiaisi ondeto ya muthia na utonyota musiaisi ulo kusiaisi na muno wa Kitui South ebinda ya uteti ata ni dawa kilonzi ya madhani dawa hivyo ni mwana wande na ngine na ngume ati nundu kuya kwitu kwithina mwingi mundu ta liga thinani ndamba kutabia undu mundu ikala Kitui South thina la we naguo undu wegwa ngweta kuya ati oyu nete bigie binda ya siasa na ne ebiso yito nitine na ke kamondo maingi tike wo lakini yebiso ne bigie yito ya kwalo la maundo ebisa ne akukuna kula ni matuko kenda mwei wa mama wasya wagu ni kula yagu wasya wagu ni kules wa kune kwa mundu lo kona utona kuthukuma ondo baile ni ebiso nayo abetisia buno myako enge anata itano tikatinda ati nungunika tikatinda ati ite na guiwe na ebiso yokuna kula nika no sensie ndeto izu ai yuniwa titungo palari natuwa ukone kula ya kutungo palama natuwa na guaze unatuwa bathuku uwe woko no kula tungoba bathuku ati mwenga inatutethia na akirunenge uimamwe tipike matuko kenda mwenga nana tithwe na vizu yoko na kula tekune kula tisensi Utongoi ula wibo Utongoi ula wibo ndwamba kututhukuma ona akanengo myaka enge 10 ona akanengo enge 50 ndo ndonge wekambe wabala wegire ni mubea na indi ni mubea nundu wakwithwa iboka na twanenania pe ula musiaisi yana kulio era nunengane namba yaku ya simu na mitandao tio nengane kenda ulo namba yako ya simu ne la isibio 07 222 06 997 tungilila inge ni wate yu bingwa aye ni bingwa aye ni CK zero mirara ndono noti monza ile noti thandatu kenda monza kilonzo wa madhami ndawa hivyo mwana wande
ni muvea ndi musesia ni muvea muno nundu akwendania na itu nthini wa kilungu cha amuka muthenyani wa umuthi twithwa twikomana mwendoni wa Samonza thini wa vilingi wa mavo nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.